bagutungure urugo rwa Yago wanjye Big Energetic kwisha birarangiye. Mama yake yagize tumba ahantu bita kuri antene. Yago aranyangira iki? Tumba yo mu Rwanda se? Itumba ibutari Huye, itumba ahantu yitwa kuri antene no haturutse aya makuru, ndetse biba ngombwa ko hari n'ibizibiti bamereza. Ubwo mba mbonye inimero iramamaga iturutse i Huye. Ibirambwiye ati Yago wawe, Yago wanjye ndamusengera mbabarira n'ururutsiro gato ndaje mene. Wiki Nagiye gusura Fatasi kuwa gatandatu, yasomewe kuwa gatanu. Nagiye kumusura, ntago navuga ngo mu bambere, ariko ni umupioneer, ni umuntu watubanjirije mu kumena. N'uwanjye arankunda, si ubwa mbere nari nyarukiyeyo, ariko nagiye kumusura bisa nkaho yongeye gufungwa bushya. Hari ukuntu umuntu abavuga ati nzaburana ndacyari ku minsi ndi kwiga urubanza neza mfite abavoka, ariko iyo wakatiwe biba bisa nk'ari bushya ro kwiyakira ukamanura inkweto hasi. Yego Yankozeho handi kuri senyenge mbona amarira arashotse. Uzi ijambo yambwiye? Ndikuriye kuri Yago. Kuko muri Yeremiya sinzi nimba mbyibuka, niho harimo ijambo rivuga ngo ariko nge n'inzu yanjye tuzakorerana. aho ni muri Yosuwa. Jya ubisobanura. Tuzakorera Uwiteka. None se waribwiye Yago wanjye nukuri dukorera Uwiteka ntago bigenze neza jara. Na breakinzi inkuru ya Muyango na Kimenyi imaze igihe kingana iki? Amezi n'amezi. None se ubu ngubu ko namenya amakuru ko yagiye kuba kwa DJ Brian. None se ubu baranyanga aribyo? Ntago bakora tushe, ntago bishoba. None iyo nkuru yinyinjijemo, hari ibintu tuvuga mu bambere, hari ibintu tuvuga mu mayeri, tutagamije ko biguma gutyo, tugamije ko byanahinduka, Imana yabirebe ijisho ryiza. Ariko icyabaye mu Buganda yasigaye umuntu umwe, undi ari hehe itumba ibutare. Icyambabaje ni icyabiteye. Kozi mediate ni iyi ni Yesu mukada. Umusaza kandeke neza na mama yake yajyana bisebya Yago bizabivuge. Mani birababaje. Yarari mu mezi y'ikiriri. Nyine nanye byo mvuga. Yago arankunda sha turavugana. Nese kumbo ni musiyo zigufashe. Yewe rero mubaza kite siyara taza gukina muri ibi bintu. Yego kamba. Yego Yago yaranditse ngo bwa mbere na mbere. Abo mwanshinjaga bose none dore uwanyawe. OG. Yego. Original copy. Yego. Yego. Kusemani nuba wumva ikintu bisoba wambabari. Okay. None hari abantu twavuganye none bari kuri. None ikimbabaza. Ashobora kuba bitameze neza ariko wumve tujye dutanga ubutumwa. Bakwihanganisha umuvandimwe. Ikimbabaza. Inkuru nk'iyi ivuye mu Bugande nta gihera mu Rwanda. Hera za Amerika na za Canada. Kumva niwo barize mbere. Okay. Imana imuhesheje nk'icyangombwa kisanga nka Ottawa. Imana ikamutera iki? Iteka cyuhagiro sha. Kirakunda.